Inkuru mbi yongeye kumvikana mu gihugu cy'u Rwanda ubwo COVID-19 yagaragaraga mu gihugu cy'u Rwanda tariki 21 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2025. Nk'uko urwego rw'ubuzima RBC rwabitangaje rushishikariza abantu kwirinda kandi kwirinda biruta kwivuza. RBC yatangaje yuko icyorezo cya COVID-19 cyongeye kugaragara mu gihugu cy'u Rwanda, ariko ngo ntibibatere ubwoba cyangwa ngo bibahamure cyangwa ngo bibace intege. COVID-19 kugera saa izi ngizi ntago igihangayikishije igihugu cyacu cy'u Rwanda, kuko COVID-19 mwibuke ko twese ko abanyarwanda twakingiwe, niyo mpamvu nta kibazo tugomba kugira, ariko tugomba kwirinda gukora ku bintu tutabanje gukaraba, ndetse tugiye kugarura ubukarabiro ku maduka ndetse no ku maresitora kugira ngo umuntu azajye yinjira yabanje gukaraba. RBC yatangaje yuko ibintu byaguma mu rugo ntabwo bizongera kubaho. Muhumure ndetse mushyire umutima hamwe, guma mu rugo ntabwo izongera kugaruka kubera ko COVID-19 ntabwo ari nyinshi. Nubwo yagaragaye mu gihugu cyacu, ntabwo ari ngombwa ngo tugire ubwoba cyangwa duhahamuke. Abaturage bo mu karere ka Nyamagabe bavuze ngo guma mu rugo nizongere kugaruka, ngo kubera yuko ibintu byaruriye n'ibiribwa byarabuze. Ubu ngubu inzara yaratwishe, aho tugiye muri guma mu rugo twahita dupfa. Nk'uko u Rwanda ndetse ubuyobozi bw'u Rwanda ruba rureberera abaturage, iyo bashyizeho igikorwa cya guma mu rugo, u Rwanda rugaburira abaturage. Leta yacu ibi itureberera umunsi ku munsi. Bantu rero mutarakora subscribe kuno umuyoboro wa Kidasamura Movie, mbabwire ngo mwarahombye. Ikintu cya mbere mukore subscribe kuri YouTube channel yacu kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Iyo ugiye kubagezaho amakuru nitworinzwe n'Imana Emmanuel, abanzi ku izina rya Kidasamura. Mukomeze mukurikirane gahunda za Kidasamura Movie, mureke twiganirire. Iyi ari incamake y'amakuru. Tariki 21 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2025. Inkuru mbi yongeye kumvikana mu gihugu cy'u Rwanda. COVID-19 ubwo yagaragaraga mu gihugu cy'u Rwanda tariki 10 kugeza tariki 11 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2025. Urwego rw'ubuzima RBC rwatangaje yuko COVID-19 nubwo yongeye kugaragara mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ntabwo tugomba kugira ikibazo cyangwa ngo dupanike, kuko COVID isigaye ari indwara nk'izindi kandi n'indwara isigaye ivurwa igakira. Ndetse COVID-19 irangwa no kugira ibicurane, inkorora, umuriro ndetse n'umunaniro ukabije, kumva uribwa mu ngingo zose zitandukanye z'umubiri. Niko COVID-19 ifata umuntu. Rero ihutire kujya kwivuza ku kigo nderabuzima nimba wumva COVID-19 yaba yagufashe cyangwa yaba yakuvangiye, kubera yuko nk'uko leta y'u Rwanda yacu idushishikariza kuguma ahantu hatekanye, kandi ikaba yifuza ko nta kintu kibi cyatugeraho. Mukurikirane inkuru za Kidasamura Movie. Nongeye kubashimira ku bwitange bwanyu mwagize kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi, cyane cyane mwe mwakoze subscribe, mbanje kubashimira. Reka tugaruke mu karere ka Nyarugenge aho habereye ibibazo n'ibindi, ndetse ibi bibazo ni ibibazo biteye ubwoba. Abantu 5 bakomerekewe mu mpanuka yabaye izishyira saa 8 za nimugoroba, ariko iyi mpanuka ntabwo yari ikomeye cyane, ntabwo yari ikaze. Abantu bakomeretse ntawapfuye, Imana ishimwe, ayo ni amahire kuba ntawapfuye. Tongeye tugaruke mu karere ka Nyamagabe. Wongeye kumvikana umugabo witwa Nzabandora Vitalista ashinzwe gutuka abayobozi, abandagaza, akoresha amagambo atari meza. Nzabandora rero yashyikirizwa ubugenzacyaha bw'umurenge wa Kitabi ndetse ahazwi nko mu karere ka Nyamagabe. Nzabandora Vitalista yireguye avuga ngo ntago yigize atukana, ngo ahubwo ngo babyumvise nabi abayobozi bari bari aho ngaho. Ariko Nzabandora Vitalista icyaha kigaragaraho nkaho kimuhama. Ubu ngubu yashyikirijwe ubutabera, afungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Tare y'umurenge wa Tare, akagari ka Gasarenda, umudugudu wa Murangara, niho afungiye. Ntabwo arakorerwa dosiye ngo bamukatire, ariko baracyabyigaho. Bigaragara yuko uyu mugabo Nzabandora si kesi imwe yari afite izindi kesi nyinshi zitandukanye: kwiba, gukubita, gusagarira ndetse no kubuza abandi uburenganzira. Ubutaha ikirego yigize kuregwamo, yagiye mu nzu arayipfumura, agiye kwiba imashini beta. Nimvuga imashini beta mumve za mashini zisya
zisya amasaka cyangwa ibindi bintu bitandukanye, ingano, ifarini, akawunga. Ageze mu nzu bamufatira mu nzu, agiye kuyiterura bamushyikiriza ubutabera. Mudugudu w'akagari ka Mujuga agerageje kumufata amuruma ugutoki nk'uko byatangajwe. Mukomeze mukurikirane gahunda za Kiza Samura Movie, tugaruke n'andi makuru akurikira. Ciao ciao, mugire umunsi mwiza w'ubuzima buzira umuze, Imana n'amafaranga.